Chia kiama kia UDA na mwankira baine ndi itwetirete kinya tukenda kumenya buroringi bobwetirete bugeta na mbere na ara mwana kwithira antu baiturete kwa wingi kwiba kwithira bakioringi bibo kwithira bugeta na mbere boya ende marito yoy bati kwithira bayona nende ke register yo ringi bakura nakatena kana ndi twetirete tukyara kia kana tukethira kinya tukyara kia no mobile bada tukenda tumenya ugebone bure kuna bura kithurano ke kyumbete kwithira kigeta na mbere kenda kinya tumenya kana tumba kwithira tukimenya ugebone bureko na nkumenyethie witoria kwantu bane ndi bonekete bwebwe oro nara kweba kwithite bakiringa na beta na kwebange bakwita na mbere na kweya nakaitena kana ndi tumethira no twithira tukyara kia we twire tora yakuna kithira ukumba kuringa kura. Okay, mutigairi wa RTV rito ja kwambita wa munene Alex mndogere kuringa kura na Antone Kadistini. Asante. Na no kare na kibande na bire bikwenda. Ngokari ya kibande na ngokari ya kila kitu. Yeah. Na murege onu mone ndi urawatiromba kwithira kichio na ki register yo ringi wakura kana ki maritwa eretherite akiandika wanatori nongi no ithire tukembre na retore yaku no twire kithiro kumba. Beta wanjo free mwiti kiambati ndokere rukire na ndio che kwa yante kuoneka ndi na kibande na kila kitu na nte kuoneko na ndi ntaringa unikura na ndi nte kumenyora kwa karwende ntaringa kura ndi anto twire baba inge mono bare aya na baba inge bate kuoneka baite ibande baisha kwa bakaura au yeah na kweba kwethirete bagicho na tuwe maybe abaka ibare baba inge kweba boche bakochire aku na ndi bare akai bakaura yeah na no twithire kinya tukyara kia na mwekuro mwe kinya wethire aitutarira kia kithira kumba kuringa kura chentuko kana muthenyo yeruari no ithiro kiambere na rietore yaku no twire kithira ukumba kuringa kura kana nyawe rietore kure kura ibwega muthikiria wa Wero TV oni beta wa Irene Kawira Kinyua ndi agituono gya Kagoma Primary School lakini ndikothwa rietore kwa letende ne register kulingana na imani ira nkujite nio na ndoria nderwa nturie kindogo ende nkomba kuringa kura na Antoni baba inge muno ndene gikutuo gya Kagoma lakini itokwenda kumenya tu marieto je tole moja kura na ito register uyo komba kwethira ukiringa muthiane kana no weterete tuona kithira kwe listing kithira kiumaira oni mwanka thai ndi kuringa na ndikambeterete matokeo na unende no ngiora kinyaya kwithirite akeya no tri marieto ya kiritio ende nyuma ya wetera reomba kwithira rikioneka na thaine ende no tuthire tukyara kia na mwekoro ngi kinya wetera tutaragia kithira akomba kiri akomba na kiri ringi bo no tukembere na retore kuna no iritwe kaomba kwithira kiringa kura kana ne atubongo ibwega mbita inde thibiki oro mwebia ngagwatira ka ndegetuone ajo Kagoma na ndategwa ki register ya kuringa kura ndethira rietore yakwa rite kuoneka ende ndikuringa na ndambeta rete mbona ne atea list ye kwete kuoneka ki register ikomba kwethira kioneka rietore kuoneka re muthia kana mwankira nende mwankana ndirite kuoneka na uregeri kuringira kuma chemberia kuringwa myake ewe kurukite na mutege nende tukenda kwithira kinya tuika kwa keba mwe kinya baraba kwithira bakero ya ira giteke ni atento bwithirite bugita weno mwa baraba kwithira bakero ya ira teke msiende ne award na kiama kia UDA antiko meithira kwithira ukiona akanya ka kuringira mpinzani okuka na kuiringira wewe kura okay ibwega sana mutegeri wa Wero TV mbere mambuke onibito wa usirio kaimenyi kinoti na ndio ndingaira kure kwa aja polling station ya Kagoma na ndi mwiriri giti kia MCA kia botho kuchiwes na kia makia UDA mbuge mbere ma process yeje negite ntaka nyingi sana na ndi chita ntaka ni untu oniningwa ndirio mo baraba kuromba giti na ndi kimbaroti paper area ya kuringa ndi kimbaroti paper ewe kuringwa kura turi baire lakini rietore yakwa ria ategwa kiri register ire kuringithia kura onini ngwante kuoneka ku ukarigwa ikeja kwithirwa impandikithitwe ndi muringio kura na ndi muchwiri kura na ndi kiamene giki na ndi tabira bionde kiama gikwenda ne ate kwija kwithirwa finally register submititwe register kiama rietore yakwa rite kuoneka njoke mbuge atiri
Kagoma Primary School kituo gya Kagoma Primary School kethwa kena amemba aringi kura almost 600 antu bara twandikithite kiamene kia UNDA kituone giki bare antu 522 na naru register kuringithia kura jojo na antu 105 ukarigwa antu bau bangi ntikumenya i register kweu ndithukania mathukane jakora ya kumbira membi yakwe muntu ukarite nthiguru auga kagitange antu bamwe baumio kenda hakikisha antu betu batera ringa kura mbuge atiri ndikuthiurukania polling stations cia bothu kuchwesti chionde 33 uratu kuchindana no egitene giki atekite agent kinya gituone kimwe utio kinyamwe ekite agent ogomukariria kura na ara ndetira kunthe ndethiro tuku bathiurukite beru managia mbecha na ngono ingi bakiugaga gutekithurano kirio ruju. Number 2 kwithirwa atekite agents na agita akira antu ena certificate it means kwi muthemba jwa mantu bathithitie unde na kuga atiri kiama geturira anantigirite ikiama very democratic na antu bara batere kuthwa bakimaninjaga elections cia kiama giki kia UNDA imbondie gwitwa National Elections Bond iretongere tuibwa na Mwaura up to yesterday ibara twete guidelines cia kuga ukethwa kwina free fair credible and verifiable elections lakini muonkera au tutumba kuga elections iji cie free and fair tutumba kuga cie verifiable so ndenda kwira antu betu atiri gondhikiritie nteto iji tukuona cikithithwa kungi inkuringa kinya wondi-ine ingi ire kura cienderete nkaringira achore bako bara guchwa itino bakambira kwingono bakona cikithithwa mbuge kwina intimidations cienderete ndene meru kiama kia UNDA na inkwenda gutuma warning kiama giki kia William Ruto itugikaritie muno na itwachikishite lazima Ruto akangania kura lakini mikora engere kiamene na ndenda kuandaraini rieto mikora ere kiamene kia UNDA especially meru ibae want antu baba babu kunjum ajojo kwina jojo ejete aikinyeretie kenda kinya kura yawe uchoke jethererie tore yawe ritio na register tore mumembo UNDA na register kura ndendo chiurie thera no kumakira muntu jou ejete kuringa kura ewe achoke achiage mbere atiri ikeja kwithwa bobo igwo kora bora bugetithia na mbere ajojo gwetu tuteburekeria tuono kora bwitete na mbere ndenda kwira antu babo thuguchwest any time from now ngethwa nkibanga guidelines cia nara tukethwa twerekerete ni untu tuterekeria tuona wondi yetu igikinyangwa ni untu kuri ntumurumi omwe ugutinda kuringa kifua akiuga no nenkeri certificate ikethwa no ranenkero certificate ou ukunenkere certificate ndiye to mwire atiri ntariki kenda cia mweri jwe nana eja bothu guchwesti ya kuringire kura ni untu antu betu bakaringira ana bao kura ana baraba ije ibo bagatuma bothu guchwesti igitachema na tukela kionde sema kweba kwethira bakiwa beyire bacherie toreo lakini nyuma wetete radio torethira rikionora imbe byongo akwe list inge ya register inge kwethira ke ya nyumene kana imbe byongo kuri polling stations imwenda ero ikurade na list ije ithatu ni untu especially na ala list ya MBC yongo etumeri barabetha benda stream ije ithatu ndi kwethira kuri polling station yogweto tokethira kwena list na antu ba stream 1 na antu ba stream 2 stream 3 so wamba gutagwa ge stream embere okaura ugatagwa ge stream ijeri ukoneka iro ri muntu uwa guchithira kiringa kura mbuge atiri nteto ira chikwenderea kukeja kwithwa kithurano kitu ikinyogoro gekethwa kino okora kura chirege gutoro ira chiongwa chiringi ndebene ajojo ntu antu baba kuringithia kura au ndetira ni antu babega na batena gukora kinyaka nintini begutega ora listini okero ebebera ndikona baba ingi bakero ebebera wachura ke list ijeri waja kuoneka okaringa kura ikeja kwithwa kura ire baringithitie ete chiga atarwa into murume okanenkero certificate tutigwa no tuijazi ache na rikigwa mbere tutenderuo gwa inyaruto na chokerete ija thatu tusiusiwe woga na gutwe wetu tayari kugura gwa ikeja kwithwa tukagura gwa then tutethura turio batimba promise elreji chionte turio bangete cho bukathithia meru inene na meru ni biashara yetu tukachikisha ere safe and sound tuterekerie mikoro ejokia nthiguru ije yetu ija gututongeria nokora na mwankira tukirekia mwankira twetherete twikinya kinya list ire kwethira kiringitha kia kura kio wewe ngwa ya muringi kura na kinya muruirite we comfortable kana no aniri ni bora kura ichitherete geta na mbere kana we na wirigiro ati onto gitugo gikengwa kinto tha 11 na wirigiro ati maybe kwikinya mathaya yangi manto yakethira yechoka era mutaratara ni bora kwagirite mbuge bwa mbere ma kinyethira antu baba ingi bakura kire list ku antu bau bakai bau bakuoneka kire list teka kwiro bale antu bakuma America
ni antu bakuma abo Thukuchu yeje yetu ibarekerwo baringe kura batuonie direction ira UNDA ibatere kujukendene abo Thukuchu ikeja kwithwa kura iji baringithitie ete chiga atumirwa kunenkanira certificate aja abo Thukuchu batu tu tayari kuhakikisha tutumira minsi chionde kuona kura ya mwabo Thukuchu ire secure andikire ballot ya tariki 9 mweri jwe 8 mbuge atiri kuri baba inge bakuria chikeja kuthithirwo kora kumba gukaratea undenda kubarikania 2017 MCO karirite giti wa mbunge county ogwitwa DMK Kiogora atunyirwa kura muchunjone na aruo ni MCO karirite giti ari independent Kawira Mwangasa arungira kiama kia Jubilee 2017 ciathithirwo kora marataji jakajitwe 10 jakarumogerwa ndebene na arua ni wemele puomero no ratwatha miaka 5 ndenda kuhira ntumurume ojo uri ajo gutinda akiringa akifua kinya tu ingwate agakoro turigwa na gutwa wetu irinde kwenderwo gwa atuogopi tuko tayari kwenda mpaka mwisho indi kiranka ugari eterete woni mbeta gukosi commotion ikenda kura chirega kuringo bwega eja kuga commotion da kosere nte mujingo ngano mu anto beto baterwa na nare okarujithania guturuwa nare okagwa kurumano tuturumana indi ndebeje gwatuika tega atarwa tuko tayari kundefenda watu wetu wa Thukuchu na mutegeri bwo manto yethirite nende agita na mbere ndene ya wandi na ramanto yegi oringi bukura yethirite yekerekana nkumenyithia nende tukita antere mwanya kendo utira itokumenyithia manto yonde bura kwithira ya gita na mbere yegi oringi bukura cha mjunjo kya meneki KUDA Eje ni Wero TV.